Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa ba'du al-mukarramun para alim ashabal ma'ahid wal madaris wa nakhusu simulja Kiai Haji Abdullah Khalil pengasuh Pondok Pesantren Al-Usmuni, Juganan simulja Kiai Maltubu Ghazali beserta Majelis Kiai Pondok Pesantren Darul Ulum, Juganan simulja Kiai Fawaid beserta Majelis Kiai Mambaul Ulum, simulja Kiai Sama'uddin, simulja Kiai Hasiruddin, simulja Kiai Haji Fathur Rahman wasairi muallimina, para tokoh-tokoh agama sesangat-sangat abdina amul jaaki tak kalip jugan songkam bekti badan kau lengatoragi desteja abdi negara, wabil khusus Bapak Kepala Desa Beringin tersteja tondun bele karabe pemerintahan epon si ampun tomos ikhlas merti magarsare kantos dadi masyarakat si asre si sangat badan kau lejugan hormatin. Tak kalip juga badan kau lengatoragi songkem terbekti desteja rombongan pisan saya lakian saya juga rombongan pisan binian si ampun tantu kerabu eka dinto pisan bini si ampun ngembengi bekto kalaban pangisto si ampun norap kacumamperan elokean si muka dinto sebutan kau le juga hormati mempelai berdua engki kak dinto saudari Ilfayani sarang raka epon Muhammad Hendri sesangat betan kau le juga seteja adwa eki ben amul jaeki hormati para rabu para sepo toranom sesangat juga seteja na hormati tak kalep sohibul hajah Bapak Munir sarangan Ibu Rahmani juga minang kepisan simulja Bapak Mahasim sarangan Ibu Sawija terus teja tondun bele karabe ipun sebetan kala hormati songkem lomi rama bersang-sang malate pote malar manter betan kala teja kaparingna kacumpuran asre dari Gusti Allah dat semaha soce ang lebeti aros lajar cicer nak tortometa karsa ipun ngereng beton kau lesteja keangkuinya bisa kipamuci dek ke Gusti Allah si amur bejagat Gusti Allah si amur bealam biqauli alhamdulillahi rabbil alamin atas sateja kak dinto beton kau lesteja bisa angarabui tikanan epon sohibul hajah Bapak Munir Ibu Rahmani sekeluarga dalam rangka maranta lampa bada epon tasyakuran akadun nikah antara ipun mempelai berdua malar muka kalabentan tukrabu para alim beten kaulesteja para hadirin undangan sekaduana atentia kina Allah minangka cuduan baris baris dunia akhirat senyelepaki anangaki dek kabela tatangke
juga manfaat ke agama, amin ya rabbal alamin. Sanjungan solawat serangan salam epon malar muka tetap ka atora deka junjungan Gusti beten kaules teja seampun aromat aramot arakok beten kaules teja dari jurang asor setak kau kor dari kainaan setak kasamaran kantos beten kaulang arsa aki segera angin keimanan dari bun baba kantos kau tekaran tep deti bebetek engki kak dintong ireng samia beten kaules teja apuk tiahi kalban lesan assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Beten kaula minangka peranata semu bedi ngatorakipan sapunapan acuman tareka seperti kalampan ibajas yang arika dinto sekabiten engki kak dinto pemausan umul Quran dalam hal kak dinto beten kaula ngatoraki da ajunan simulja Kiai Abdullah Khalil dan acara diteruskan kalaban pemausan sholawat Nabi sholawat bil julus beten kaula ngaturaki di simulja Kiai Adnan dilanjutkan kalaban sholawat bil qiyam ngaturaki di simulja Kiai Mazani minangka acara setros epon engki kak dinto sambutan serah terima kaping pertama engki kak dinto sambutan pihak mempelai pria insyaallah akan diwakili oleh Al Ustadz Fauzi dan diterima oleh sambutan mempelai wanita oleh Al Ustadz Zaini dan acara ini ditutup dengan doa abdi ngaturaki simulja Kiai Maltub Ghazali. Ayuhal hadirun rahimakumullah, demikianlah acara rangkaian yang akan berlangsung. Mudah-mudahan mujalasah kita majlis ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala sehingga sekalian aki abek manfaat maslahah barokah yang sebesar-besarnya terkhusus kepada kedua mempelai, amin amin ya rabbal alamin. Destejana para masai seampun abdin sebut asma agung bangsa benga ngaturaki bekto.